tito turihire nakasasuro yakachebeze agumina yo mukanso atatigarza nakunu abatura bacera kucinga umuhanda gwa korano rya Kenkombe Kakoba umurembo mbara ubwe bakwa sereve pande barukakanise mbera mbiyo ruguto rwabo urwijwire byagana okora kwa kuremere batugambire twegera umunanga twarike kuyokora waho rokora kubaremere butusobore tuzokutureme raka ifuka twekorere mahanda bukanse yambara eremirwo umwoga gwayo kuga bagereza sitete kakoraga turikora noria burikira tutera abantu ariyo mizi abamateni bagate nyama zindikire byonda abana bamashomero tubasiza amashomero abantu bitu bosana batubuza ngwe mahanda kabata kugikora konkogo umuhanda guri mu office yakacebezi na town kirakana n'abantu bi abantu bagira ngo umuhanda ugu nugurabwamwe abantu binji okucira munonga bashubuza bariko bano bazo mu katare korano rya hamwe na nabandi bithate byemishuburo yabo bicumba zibwe mahanda mebi ugo muhanda nugutiyamba munonga nkitwa abashubuzi konke cyo kutusasa nugwijura amaizi twana turabamo n'ibintu byitu tugwamo konka tugenda tureba bebembezi bitu nubasiga kwije kintu cyaheza kubaho nkamize kugabire gijwiraha biza mizi gaheza kuko twagambira engineer twagambira stekiraka abakora gudoro no rwabona rubavunanizi bwaho nibo bakora kororo rwa division twabagambira konka kwiha ebiro bitano nyima chine no mo wizera kija obwe habire har blocked ataro motoka nemwe rukoraba cyabwisho gumisereza meya wambara City North ya kahamwanyugu nokwe kushaba ko habaho bucurera bitanagira ngo atwire nakora ruponta hamahanda ugu konka byabe byabusha ugu n'umuhanda gwambara City Council rupota twazikozere nyingi kandi n'ibhandiko twabitire yo ntushobora town kraka na meya kuba reba tine engineer tugambire ministry barukutinga ba engineer bwanyuma yo kwesharinga City engineer Merina Kechijo yahika hamwanyogu kandi yaraganisa kwakoraho naho twera korokoro umwako gwa 2020 ubwo mwako gwire tutarwine mu budget anogo mwaka tutarwine mu budget konka as an emergency tusakorokora turwina wa plan yitu ukuru actually nanubunanyize na engineer ayikirana na town kiraka ngo hamande emerumoneza kutandika Mbarwa City Council ekatunga sente zo kuboneza enguto eza road fund billion emwe na million 200 umwaka gw'ibye sente ugu bite nguto nyinjo mu rembo ziriyo mu mbera mbi ahabwa TV West ndi Elias Rutuguse.